大家平安，大家vai tu chua ka jam naman nama ka chinana sudivat. Saka tu chua ka jam naman auroja supui na kai no chumas. Ima zaitwa sini pakalante Yohana turu. Ima zaitwa tapuru katu pitwa suratan. Ima zaitwa ita karam patu tapuru katu waro karam. 启示录17章1到18节。Pai azuana di maja setua pitua tompuri mampitua saskaulan I dari babau. Izua zama sidi la manjir sama tianoken sa ibu amaya tucu pantizu samaza kusu papa sunai tuazua uri tabung nuazua manganga avavaya dimadu mavana zua kodara inalan kina senseng ilavyavin toa materialia wa pana ai katsawan marka huanti ana sepasariu dia maju au ai katsawan nga chau mapurau toa tinikaran toa maro wangwang ngangan nazwa vavayan ayai naken papuwarongan naken noa talaparawatsa na vavak sake katsui nazwa saskaulani dari vavau apa sa sarerak au patsunaken toa masidi la vavayan ai vavau toa udidi la muji kina cawa-cawan nazwa muji vincikan toa puringelinge to sisam paatelengan toa semasa ngadan au pitu uru ni maju saka tapuro teong au azwa vavayan na kamawa toa udidil katoa kejing ulau makarilau au na kirarang kipatsai toa ki toa ata katoa shijiu au na jemaja setoa ki kopu ana mapelu toa na semawaara anan manamanga katoa zwa na pesakuya na kamasi toa ngangan ni maju au izwa siniwici ka pitoa jai sini maju ngadan izwa shinizaa wa patarvan maya tutsu mawana zwa kodara inalan ipapiron anamasang kina toa manganga babayabayan katoa na semawaara ikatsawan pinulatan anga inaya avinci au azwa ko pinatsunan nama pura waza vavayan toa jamu noa pinili noa semasa ta'ala-alan katoa zwa jamu noa marka cau-cau na masai toa pina sekala-kelangan toa patara ti Yesu pai ka patsunaken jamaju samaliaken na ki azala ngata mano azwa saskaulani tari vavau ibu tanoken namaya tutsu kusuna samali kusuna pakelangi toa sinizaa patarvana patara aichu vavayan katoa zwa na pi vavau te maju azwa izwa pitu uru saka tapuru teong amuji azwa so pinatsunana amuji na izwa ka teisangas lakoa nekaanga tutsu au uri miut kemasi toa nekano katarajana buang sa pasa uripi nanga uta au izwa za vincikan toa ngadan na uri valu ta cau-cau au azwa ini ka sini
pavichi ka pizwa angada na kemasi tua vinatsan tua nanamana manga ai katsawa nanga a chau uri patsung tua zwa amuji uji sa samali ayato azwa amuji uji naizwa ka sichwaya nakaanga tutsu lakwa no tevri langa uri izwanga uta a pataraichu nakuya no nekano ta cawan katwa puvarungan azwa pitu a uru no ya mavana zwa ini rajan no zwa vavayana pitu a gadu au mavana zwa mampitu a huanti si ayaya azwa mam lima ana maipu anga masidil izwanan au masidil anga uta inyana ka manches au no manches timaju ki paramo sakhamaya pai azwa naizwa ka tesangat saka nekaanga tutsua amuji uji mavana zwa sika masangaro lakwa timadu na sepasupu uta tua zwa mampitu au saka uri pasa uri panga uta pai azwa su pinatsuna na tapuro wa teung nuaya mavana mantapuro wa huangti timadu inyanang ka patagil palawak lakwa uri kisah selang tua zwa amuji uji temavara ka paramu tua pitsura namaya tua pitsura no huangti timadu mamau kini meneman sa paayayam azwa pitsura ka tua garang ni maju nyamaju tua zwa amuji uji uri ki uciang tiamaju tua zwa alaka iyu au ki tamakaya tiamaju zwa alaka iyu ayatwa marareng timaju nua na marareng anga saka huanti no na huanti anga au ki tamakaya uta azwa maraka na kitevel tiamaju amavana dinaul nyamaju saka piniri saka na kamirang za chau ayayi naken pai azwa saskaulan dari vavau ivu uta tianoke namaya tutsu azwa su pinatsuna na inirajan no azwa manganga avavayan matariaria wa zalum sipakiamau tua martamadimali kuni kina inalan zuku katwa kina kaikayan pai azwa su pinatsunana tapuro teung katwa azwa amuji uji ki semang vili tua azwa vavayan sa ivu tua nanemane manga sa papa livunai sa kani nazwa wutul ni maju sa lamai ti maju tua sapu ya muri ayatwa pinapu warungan no semas dia maju tua pasusu tua kini meneman ni maju saka mamama wanga kini meneman dia maju pavai tua zwa amuji uji tua pisur dia maju tua sipalavakan pati mapasusu marka kai no semas pai azwa su pinatsuna na vavayan mavana zwa kodara inalan palavalava ketua ikatsawa nanga marka huanti si ayaya ayayi naken aichu kai no semas sinwichi ki mazai tua启示录的17章1到18节。都从阿甘jamzaman asini putarwan tanukin 繁荣的迷惑呀，繁荣的迷惑。
启示录的象征语言提醒我们反思，今日我们是否被强国的权势与经济利益迷惑，以致失去判断的能力。当俄罗斯入侵乌克兰，世界各国同声谴责其暴行，并施以经济制裁时，可观察到一开始欧盟虽有声明和决议一连串的制裁，但有不少国家是后来才转变态度参与制裁，甚至有的国家还趁机以更便宜的价格大量购入俄国生产的能源。或许国家领袖有其整体的经济考量，因此选择暂时忽视不义的暴行，但对基督徒而言，如何审慎选择我们与恶的距离，则需要更多客观判断来抉择符合信仰的立场。我们究竟是选择忠心跟随基督，或是渴望依靠世上强权和经济繁荣？这个挑战在这世代仍持续进行中。14节指出，凡主所选召、忠心跟随羔羊的人，最终也要得胜。但愿我们成为不受利益迷惑、忠心到底的得胜者。Sinaya asin para luang atana sama tianutin. Laikat nama siswa tuata salingan tuata aravanan aspakaringau lana makaya tinana pasusu tamana sini para luai apa jajaka tenua cemas latinana nama sanita lavarong kinmana kiparain toa mana pada jajaka tenua cemas 忠心到底的得胜者。Sinaya tianutin sakala tinana takamelang sa tinana kipase tuata sikudang tuata kinanuman lana makay nana maparaing varong na sama tuata kinitiawan tamadu ayakana pawapisul tianutin sakantu soa kadam-daman na sinipakinum tianutin。我是否为政权的权势与经济利益所迷惑，以致失去判断的能力，不敢直指其错谬？我是主耶稣忠心的跟随者吗？Sinaya tianutin, kibata tianutin, akitina pauli-uli da na kijajaran toa cemas, akitina na napasusu, pauli panaulidani tiau toa cemas。我是主耶稣忠心的跟随者吗？Sinaya acumanarita sini autasi kini menemin tu cuaca kini adavan ayakana pasamalau saka kainuli。赏赐智慧的上帝，求你赐下善恶的判断力，好使我不被虚假的权势和利益所蒙蔽。在生活中，不因贪图便宜、便利而变相支持无良企业。奉主名求，阿们。Madi-madi pisula kiliva kenua cemas binawaitin tuarui nama kaya tinana mapaset nama kaya tinana 节制的要saka la tinana izua判断的能力ayakana pasamalau saka madi-madi nama kaya tinana misaselanga sumupu apasung toa kaino cemas la tinana tamangwa na tinana talemutu tuata saruan iti otoa cemas kana pasamalau la tinana suliva tu cuaca kini adavan大家平安。